Yazi kuno live la engike ngawenza izolo. Ngisemotweni imoto imuva. Ihamba imoto kumnyama emotweni. Lo live lona uvele wanqamuka lapho laba baka TikTok bavele bawuvala. Bavele bawuvala laba baka TikTok lo live loyo. Ngoba bekumnyama futhi imoto ihamba nami. Bavele bawuvala lo live. Lo live mabe uvala surprisingly kanjalo. Abantu abebekuwo bebegijima impela ngoba ungakapheli u1 minute. I mean u2 minutes ungakapheli. Bebe u1.2. Ungakapheli u30 second bese be 1.4. Indlela obugijima ngayo. U1.4 labantu baka TikTok bavele bawuvala. Bafethu kanti usebenza kanjani TikTok? Bengisatshela abantu lapha kuloya live ukuthi hey ngaze ngafa udumo ngaze ngaduma ngingedwa bakwethu. Hayibo. Omgibe baqhamuka benza izinto zabo bathi bazogqiba lolu dumo. Hayi aligqibeki lolu dumo. Inkinga yodumo ngaze ngaduma ngimncane. Izolo bengise airport. Angazi bangakanani abantu abebengijaha ngamakhamera amafoni abo beshutha nami. Mina bengitshela ukuthi South Africa ngiyafunwa ngoba ngiyisona esikhulu ezidlula zonke izoni eSouth Africa kwaZulu. Bengitshela nje ukuthi ngiyisoni lesi sokugcina ngci. Kanti abantu bayangithanda. Bayangithanda abantu. Niyangithanda zinja niyezwa. Ngihamba laphana ngisuka kwenye plane ngiya kwenye plane laphana airport sengingena ngaphakathi ke la ngingena lana ngithi ngiyodla la ema restaurant la airport. Abantu mangihamuka nje bathi ayibona nguMax mangihamba abantu bayangilandela abanye bayajika kade behamba babona laba bangilandelayo bayajika abanye bafuna ukushutha nami bengithi ngiyawabalekela amakhamera abo ngize ngavuma angiyazi ngaze ngaduma bakwethu ngicela ukubuza ubani kodwa umuntu odume njengami eSouth Africa nje kumanje la ngihlela khona njoba ningibona sengize ngenza le video ngoba angisayithandi nami lento yokuduma kanje awubuke nje ngitshela mina ukuthi njoba ngenza le video abantu bangilendile la bafuna ukushutha nami nje ngaze ngathandwa eSouth Africa maZulu kanti laba bathi bafuna ukungibulala bangakuphi bona mangithandwa kangaka laba bathi ngiyafuneka kanti bangakuphi